me géirí facail leat. Not now, Mum, till we free brew. Anish, Robbie. Ball, Mum. Rita, go le hen seo. Seo? Certo, Yanam. Hold the fort in seo Rita fá cúpla bomma sin le cais. An bhfuil fáib agad lei sin? Bhfuil fechar an áit, tá se anach nóga. Jan the job, Rita, má tá éirí é a chaneal. Robbie? Tá bron for sure reason. Leave me a second. It's gonna lad she need right? Bucail tosa. Bucail tosa géis exactly high an Jerry Shachtana se hagin. What? Hula to me. Kate Dirty show lad. Is cuma cé dúirte an bhfuil sé fear. Neil. Cdin fá go bhfuil na ráfla sin a go hart mar sin. Nina Sam, listen, my show made tal a rog at this at over the Jenna Agam. Níl mé críochnaí ha fós, Robbie. Cdin activéis agad? Cabaret show, around comedy, Cole's crack, shouldn't have made. Níl agam cdin sort entertainment é sin. Inis tó, cdin tainnim ta ara. Is dinner one at on? Far, no ban. Far. Agus cdin tainnim ta Look, Mum, it's... Cdin tainnim ta Robbie, agus inis an irin yadó. Marlon Monroe. Transvestite. Binna ta annacha? Female impersonator, Mum. Tas ag an go mai cdé ta an. Hula mé an ógra ahagta go híle armaidin. Is féidir leat é canceláil. No way. Fan go bheith na made customer hang over sé shop. Cuir sé cyber cafe rusnú ar an mappa. Má tá a lehéid sin de wapa an bheith bunche bí agam sa ná agad sa leis. Honnig mission show ní agatá sé bhí sé iontach. Hí me go rón níos mó cíal agad na gan isteach an áirte mar sin Robbie. Ní bheith wis agad céan cinnal weirdo a casol leat anta. Bhí sé siúla gan sa club is mó an gáilh agus bhí an áit pacáilte. Le gays. Le gach sais duine. Tá an performer é héan gé nach bhfuil. Beidir go bhfuil beidir nach bhfuil cén difriocht dhéanann sé. Is show é le entertainment. Ní hastíí an éon gay entertainment in Charles na room. Cancel it. Sheila, tá má anta bhuaigna sa flat am héin. Sin cac. An cac é Harry B. Múhiam. Bhí tú héna agus míhall abta bh réad dhéanú is tam sem mí sa hasanna go. Go dtí hílann tú bí me déanú? Ja me chéit smútúr. Dis ní smasan na daddy? Sé, tá sé hána sa iadína sigus gona fábart an seála sin na hasint. Haró mé caá nuas, sir. Bhí tú bín tú gcónaí. Ní sé sin fír a Harry B. Tá me sig mámain cearíána tar tá wasan seo. Tás go me si críomhristi. Os for is aine gur nína Barneyhu. So, níl tú a henna mar sin? Sheila, ha dear mission na míhal daddy riamh, okay? Oh, yeah? Na gretchen tú ma? Harrirt mar sin na se. O go mai gom lílis mar is a har mar leice bí. Go me leis céile bharnaí. Bhís leat má héim tríd an seo. A cult gáil fedi? Sústaire. Sceráta dúsan sin? Ó tá eala a géirí orm cúpla presan na nua a chuir sa chistan. Áil pedi dearn bachorgat slár sa Eileen fi sin. Óna? Well, beidir go bhfuil eala chun é dhéanamh mar chuid den cís. Ó bína chuí, well, sus leat mar sin, nechar mé bhhailart. Paddy, be sé cinín deach a persní chuir sus gan éon orla sé? Well, níl meach ag tóga an measurements go fála. Ach ná habar le aine. We don't want anyone getting the wrong idea. Oh, má bechimní behört Paddy's, bín béal an host? Man, Colleen. Go mágad, Tom. Okay, gur mín mágad. Hey, fui me fui Marlon Monroe. Go níir lid. Go mágad, lad. Slán. Well, good news travels fast, eh? Bhuichas de híle. Agus is fear cogan na glúis híle. Ná béchail an gona cosirja. So, útachan é chuir cheall. No way. Ach, ní ghlacha mama go dúlis. An gamú an cartachi? No, of course not. Look, I'm just being realistic. Is ní róg sé dead fi gá seasan sé. So, sin mar sin. Beidir nach you see má héimrá leis agus má airing go má leis. Feici si gur an ceart agam, sí ní éach si mé hostan sin. Robbie, ní tú rágúil chun leanachta leis an aniste. Well, beidir, céir a ceapan tú? Well, tá sé sus a tainistach. Sí, ach tá náireach leis, bhéchar hí ghlach leis. Agus adhá gur an ceart adsa? I know, it sounds pretty crazy. Yeah, ceapan gúil tú sile neamar go bhá seine. You see, ach formé má bhealach chéin más le rísa chun all not Agnes. Yeah, but Robbie, lightning never strikes twice in the same place. Besides, cechi walgur tú ní fééis at posters a chur so decach siad.
I sure as hell can't advertise on the radio. Well, good luck. You're going to need it. Come on. Now we look at the letter B again. Now when we're making the sound for B, it comes from our lips. B. And the word is bird. You try, Paddy. The letter is B, the sound is B, and the word is bird. Go hold fad fair play it. Well, the gloshach Jason agus Emer in ishta. The letter is C, the sound is K, and the word is calf. Paddy, ní dira ta ein rod luha. Gan cad witcher douche. Beg nor ownsa. Níd sé fris da dinne fásta adfáil go bhfuil feib mar seocha, agus tá sé bhd níos dacra a dhéigantí ana faoi. Bheith siad anna bhródú lasad. Ní higann tú. Ní féidir lomsa beg brandnú stupid os come a chuid fástaí, huh? I mean, they're supposed to look up to you, like. Ah, Feddy, thom cinnte go bhfuil ord vasacha ort. Níl sé có siimplí sin, huh? Tá sé ceillte aga morú có fada sin. O stólan go bhíad fanní smó manína bheith go as do chlána Feddy, take siad. Agus dhéanach siad a héal héna bhd níos fusa chomá. Ali, bailm delú le a cuid deacachtaí féin, huh? Ach ní héan chúis nád Feddy, sin na tá mar rá leat. Tá ancha daoine sa tíre tá cosú leat. Oh, yeah. Tá an tír lá an da amadáin. Ní hamadáiniad nó tusa ach an irid a bhalartar fan. Agus cé fáin nach rámí in anna dhéana bhar scoil, cosú le gach éon eile. Ní lisa go éis sin na Feddy, ní lisa go céfed in eile, as the rang chéin abad, nó rálamach an irid. Well, they must have hit it pretty well. Like yourself. You know, cai gráis soch glicchanéis sin na chealtar a chófada. Yeah. Tá ceart agad. An glic ar fad. Now, Paddy, sin clistecht. Clistecht níos fear ná mar a bhecha ge cuidegan go bhfuil léver in. An gapan tú. Yes. Smuoinnig ar a réanos. Ar ceart. Ed an níor na ancient the Jason agus Emer. Bernie, would me roi in a budget fina? Tá ná ríidir chean register dúnta. Come on, it's fair that they ring out to some work. Chance. Okay, cynnar. Fair play, which. The Nigeri surprise of Hurt Stanley. Actually, I come at the mail ligan to us by show. Oh, ní lealiste chean. Oh. Thought she could make she's chicken yoki carter pa Perry. Can yaki she? Níl sam chuisiach trom na úach le go chuin. Asher's come a ligas jack make us funny me who's there like. Oh, well, Brennan, ní bheochate mar be si dúnach. Kek will sagate. Dúirt si le me? Oh, so lewer too late, mar sin. Yeah, leir. Right, agus negur she car she go. No, ní dúirt. It's come a ligas jack me agus be dinner jazz Rachel agam dinner hagan she wali. Brennan sean ní éit me. Came far. Well, is le Ellie Thoras an sin. Is ní bheith sé ceart am sa daoine scoilteach an Come on, Bernie, miss it on. Tá brawn ar me chean. Ach an áidir Brennan ní éit me. Right. You was a gum grad to go uptight chin. No Buckley, sure. Éisteach, cheap me grois ó socraíag an hána féin. Díri tú de le féin den teach le Rita, agus úsáidir mís an teise sin na ha éirlis chun an teach na bhfuil mid cheannacht. Fine. Dír man tachla ar fé 5 míle punt. Na Jack, tá sé sin róir. Níl sé is fiú leach 1 míle punt an teach sin ar an leáil. Bhfuil béidir gur fiú, ach cáid bheith féráid le Rita agus clí leis an price ísle. Go háide agus an drochháiletar an náid sin. Tá cum níos fear náid sin náid sin, ja? Bhil sin díra é dheoh muid an náid sin bhfuil muid ar hada. Tá sé an mar leis na cíntaí. So, is féidir an bheith flaithú le Rita. Brenna céir a hála an nuair deli a rinne muide íra bheith flaithú le Rita. What? Go leis ce le haige agus córa príomháid a chéise. Go leis cil héana is bhhacha ní a me géistear bchaile? Taig. Ra bhí sé hanot. Ní ra cheáin well féidir bhí taidir go níos áir. Cear tú go dtíis, bhí me go le machchan is tíireach de thuireacht. Bhí me déanam míistín. Ha? Hanú ní léon sagart a géisteach na go tráseo goiche. A bhí chail, bín dia géisio a dólan. Gaile,
Rydw caint leis mobile nó digifón. Stad a gairi ffwm. Sio gyda'r Sheila beth twyd am gyntas y tosiad ffasti. Ni'r ymach yn magar nhw. Na tas y gwyn yn siar am chwmar byr. Gwylio, cert am I cert. O hi mae gyda'r ras y chlor i nhw. Yr es na nons? Nwyr ym ysdi sy'n sial am hyn. Fi eisiau cos le fe gornis di mae chylyn sy'n chlor. Jeepers, gantr mae gyda tu bali yr es y glochor. Wel, beth yw'n eisiau gwmwyd hwgwn? Ti waith yma yen yn sioc I bi. Oinio. Stw mae vers di'n brost. Stw mae o di'n mwn y stor. O bai? Wel, crwhi e marsin. Jeepers, cech yn y mesyn. Mae tatas y cwyn o wel yr es yn y glochor. Ni'n am wam fe gisgoch sy glochor o wyl. Neil, so glach da hans yn ysyn at y siogwyd. Agus go sŵt agus ffaid jo dwys. Stwy'n nach lan dolas am. Wel, gydyn sodi fi agyn? Mal galore. Wel, piog eisiau sŵs galŵn ar y hagan y tyra sori. No, ní fiog eisiau sŵs gydyn Sarah nôr a gwna na sgolana. Sin yn ffogram I siona hosno le mwynter na hot of Alice Jock. Robbie, ni'n mysi a gynnu entertainment o hwrtis Jock. A just go entertainment. Yeah, right. A word to act Ella in arch and gay act. Ní gay act, it's mainstream show, eh? It's a highly profitable money spinner. A hiring og dini is Jock, come a caney is a Jock than eh? Robbie, mae cap yn thysagol, mysi gael fe ffragwag, a slow more gaze of Ella when siog a ros na rŵn ta dal amwar. Cai am ych coni sy'n arch. Get serious, mum. Yn gabon to anish, gyda Jock dini gay, no straight, am achas gael can brano ar show ros na rŵn. Mwynta na hot of I gest agam. Ac ni fiog ag bunch o ros na rŵn ag show mar sio. Le brano ar? Lees the source mar van, cavorting around the place? Well, it's first the eshkun that will klug at the whole into show mar show. Nian me a wad on Mark. You did cancel the gay act, didn't you, Robbie? Cadfree show. Taris Jock and Gally van Einach, Lom le brano ar an show. Mona will to sauce they hurt go ros na rŵn shin, glaki me lesh. Ta sin you simply na shin, Robbie. Dwys mi lat e a cancel ag a shin an rad a yenas to. No duni mi an archa fad. Ni hastin an tribloid shin wim. And diggin to? Ní húni to. Try me. O, Michal, ni Sean ed. O, ta bron ar y mwyn. Ni'r mae gyda... Gwache. Rai mi dyraj gyda me fflat sy'n. Ta cynta? Come on. Di'n ni go hall ni. Nis te se cham sy'n rhywbeth. Please a fi ha, ni mae gai lwrs ffyrwyddo. Di'r se chadonna sy'n yro. Hairwrs mysyn. Lwg be Seamus yn myrru lein, ta sy'n ie'n jaiach log. O'r bych y dawlig Seamus. Eis te fi ha, ni Seamus dy mi hiart a chesio, menu to mal. Cyn doch o'r un y se? Can you not jawlach yn ywach dag eisiau? O iaw, wys gyda harla hemus. Ni'r un gael yn dawga lar am chyrib. Ni'r un gael e ba. Cadach yn hysu? Hol yma mai, ta brwn ar mae hymwys. Sgen doch o'r un y se, iaw, ni'n bwyl ar y teulu cas y ffos. Un y se, ie. Pan mae haws yn siamar tam eisiau'n siech log yn maidyn. Pan gwyddi podyn i fewn legus yn fan. Ar y sori, ni'r os ysyn ffer a tiort sy. Cha eisiau gyda colwng gosio tam maidyn. Pwy gowi mae hwys y gyda, a bwyd ys yr ebo. Mwyn ar diolch yn twrwyd i cnaf, mae hwys y gyda. Snach wrth ag yma ag o golwym sian trwm. Gwmwr yn ein ffyd porter ôl tam. O iaw, cefi chanol. Ni'r o tu hwys tisog am sy'n rw. Wyd ffet y tŵr o'n achro, am mwyn gwneud maidyn. Barn am gwneud mach am hyn o'n no hwys am mwyn tŵn yn ymwneud. Rana, siach yn dy fel. Ni go bit lawr lawn i'r gwysin. Wedi as gyd clabrach dyn gws cagin y bwyty sy'n mawr. A fi hain. Ni yma si geri gael y maen yw. O, wrth o reit o'n O, mach lle farwyd. Ie. Ta chi'n ysgyn ar ymsyn y lig. Gwaith yma. Be mae ffain? Hwnt o cynta? Ie. Ta'r fench col dy o'r ymsyn y lig. Peth ys da chi lag o chodl tŵd o goch yn y reir agos ar maidyn yn yw. Ar y dŵn dy fel gos ar ei chael y dŵn sy'n. Goli, siwr am siwael.
Na túr. Go ahead some more. Pick him an or two. Becyn dwi'n eich catad yn tad? Sy'n ein sgwydiriach fi ges na persogyn a chart afrolig yn mahar i warga. Chwyd sy'n sy'n efo'r tenig i hi cheir tam sy'n rolet. Tan o'n i hynny da tan yn achan, chwyd i bach dwi hyn. No, ti'n mi mrobi'n caint. Wel, sa gyda hynny, mwys, ni'n tas y byna wrth o'n fan yr iaf, mwys ni'n taffwyd y tort. Ni'n hasta si wym. Ni mwyn hwnna wair siachas calach o bysyn fes na fwy'n bwysam. Oed eich chi'n clabar sy'n sy'n cael na bwyty sy'n tymawd. Ar y bych y diawlag yn i'n sgwyl machod, pan i'n mesyn. Cad ffyn y poti? Oes na ffit yn mynd i'r ham, mawdwch. Mawdwch? He. Wel, diolch os Jack Can sy'n dyn y pito gwylgwyd. Ys cael diffyg dy tasiagol i yno. Gair iel. Mae'r rotwn sio hwn treich log ar maidyn. Golia, o'i ddestach yd giwnil. Ffog sy'n swt i haig ys canna mae cyd fynt o gwt. Hallå, ni var nog så där kan hon. Fox shop. Du kent na make up on a lad. I know, ni fai, gyr mad. So, wrth to ein ragra ffos o'n wogras y bopir fwy'n uwcht? Ni wyrys. Wel, ta ma sos na desio hwrt gwaith ma lia hain yn teach a chianacht ffrais reis o'n pyn mod o dgoera. Oh, Jack, ta si sy'n. Gwmyn eich gael agnes. O, tigam. Ta si sio prif adeg. Mi si baliw na mynis. Slán. Ceir ti fi ar oed, Jack? Bys yr ogad o'r hyn price magad. Fichi 2,000 pant. Chwg fi lichyd. Wel, by dead, ta mwynhau lad. Fan no, Medrite. Islish. I mean, that's only a starting point. We could negotiate from there, huh? Fichi 2,000 pant for to take it or leave it. Fichi 2,000 pont. Just as I think. Agus hannig siad yn le chéile dyrtw? O, níl an chála ti fedd o sgolar le gyn amach ceir da Harlan sin. Cad Harlan? Cha siad yn le chéile, no? Ni'r ha, mwyd. Ni'n annach coincident, sy'n y meid. Sa mw gas o'r rwgwach mariol ar coincident. Ar y canau ydych chi'n siaffod i haig. Tasad, cyda nan o fwn y siemas na chwiled? Níled? Ca siad posad nhw? Ha? What about that? Hynna dy sydd o pwy garin sy'n. Cwrdd eisiau sy'n dylun na sy'n tafod i taith o pwy gan y mahar war gyn i'ch lethi. Sir eich fag. Sian teich i wan elam roch yn ylm mwnnwch i symaile. I dy fe sŵla posti. Ni chan i tŵd i cael hyn, Marsin. Yna chati dan siang y ger yn eich, ha? Brianna fag. Ys fawr ti ffos o golwa nag o mal, mae bedyn i cwr yn y lenta. Entor cwr yn y lenta. Wel, ys hwndr gymyn ni mi an ydy'r bain eisiau sbide. Na tor erja bi arw fi hel. Ysbyd teig fel at agyn na niacw sinar fwr ei. Sy'n i'n i'n i'n. Gai mi sy'n feg ymwyd. Sgwald i effert tog tam. Gai dyna chwrdd taid y ledyn eto. Ach taid alo i brydyn tam sa hannig. Ta behir y siolam. Mwys. Ach coel i effert sy'n. Yr etis gymryd hyr laf eich yn y ffôc ar nhw. Mwys yn slim o dod. Wi mae'r ffedr yn gyrraedd hachtawael. Ach ni chwle mae tad yma. Os cerdys ffedr le dyn ni gyn ach a gihal a her. Wel, ys cosl na chwle yn chwyn ag hachtawael. Agus y cholyn tamod y gerin is mes o loch. Ond siach i wyl sian eisiau her a fech moed agus niam cwra agus coelse marachasa. Ach cedd i ynys me chorpe. Brana, cwynia dy fysnach. Sari yn y naid yn chyniwn ti dyn yn ti. Ham se fair play ag dy cholyn. Ni'r chas me'r ein er y rif, ron nerid olwys ag gwini. Stawets. Ydy heimwys? Beth yna ti wysio sy'n tras ag o lo? Gol teirws ni dyrnu tahol ni ffad o. Welet cwpan, heimwys. Ni, sy'n trial an, ta behir y siol amser. O, das doch cwna wed. Sut y tŵr o nach destyn. Fan yn sy'n gwni mod den wosid. Ni mi sy'n gyrraedd y catar o licach i gwend yn y ffos. Chwlen, diolch i fod tŵ gairch dal, mwyd iddo. Wel, siach i wyl sian eisiau her. Ydy'r sŵp sic hi'n agnes. Dych chi'n loiach, dych chi'n cymaltas, dych chi'n grofyn eich di. Wyl sad, sgorg me me ca chwaich. Mwys yn bwych sledia. Fynt y beheri? No. Ie meg i'r idioch. Cedd ag ystech o Marsin? Cain ffan ar unig dom na gwrdd yn y Jones o'n o'r ras. Ah, wel. Dwi'n tos ag o'r siwr tingi.
Se go honú le fedí ach Ní thugad an túdrás Jones the business service riamh. Well beidir go bin an legan effigiúil ach tá mé tamsa tá áirt an údar sa digan tú bhí me ggéar a focail chuir nach chluis tá sa héil caras a gúirt. Ach bhí an dit ar sin agad ar feá gá bhí. Ceanna fedí ní hálín ar dí se an éon ní bháin. Tá réidir chéile a thugtar le cuisleáin. Right. Ach má bhíon an deachreachtaí a gí leis na hiicreachtaí beidir go me chun anna hiochttar acrú sáúla cínt. Seo. Ó bheith seo ormsa. Agus beidir go bhéach muid sacrú cíntaí ganna inne má tú géara? Fecha muid. Agus féidir am íoch as man joch féin, ha? Oh, Paddy. Ja, ik wil toch. All right, so in? Trína chéile. Brennan. Bhí sé go mlóg sin go mánach neofa Dwayne Jones le service businesses an údras. Cén fá chuir sé steachar dom mar sin? Ó, costom, catú ceiste chuir héine, no? I bleeding dead. Jesus. Ceart ar fedí bhí híl? Costom sa deabhceirtáid. Hello, Paddy. Tháinig si bhar éon socrú le Jack. No, Agnes, ná leabharlam faoi, ha? Seach. My God, tá Paddy in is rís. Anna go bhétá águ. Í aga meach sé winna mu cigus an deis céile tá fáitiige. Cén deis céile sin Agnes? Ó, tá Jack tríéis rá go níla sé chuidhéin den teachló ar phráis anna rééisúnta. Neirtú le má. Agus bhfuil siad go le cheannach meú? Níla sa. Cur ceiste ríte. Brandy le a head. Paddy? Oh, Paddy. Bernie, cén grátag Paddy hús staide? Ó bhfuil tá sé chur presí núsús gisnach go eala mas fiar go héine. Ach tína sús an chiist an céine sin coppla mío hen. Tá sam. Ach tin se sús an go réalta agus dáiltar an cáú na drillal a bhíns le cloisteil éíomh. Fuair tú Paddy agus eala? Bernie, no way. Is beag ná rug seán ar a buné. Bhí sé ggurcha súsagus Paddy húsan. Bhíar marális nach ra ealaiste. Would tú rálam ghfuil Paddy agus eala ghfuil siad? Ní me rá head. No, ní leid mé. No, ní nach Paddy leid go rud riamh. Well, is minic gur cúmáil ar chuid. Tá do cinsin is sé híle nach chorabí is Jack in fógrinne. Ná, netha. Se bhí me sem an fógraí le legs. Tá cinsin na se chuna bíiste. Chuir sin is na fógraí áte le fahanne marach híle. Tá mála an nó cancelte go tí? Sin job atá agat sa híle na na fógraí leo. Níl sin de leid agam iad a fógan foca. Gu mi sé. Hello? Hello, Sinead. Well, hanad ceart go leor? Eileen, rinne mé cuine le specialist goit le haid a mórach, ba sé gurí til teisna dhéanaart. Ac sin fá. Du rom éis tí agad an é. Sinead, cydí tá mi ceart? Wel, níl me gurí tá a rá fwy láthir, gydí gwyn na teisna sin déanta digan tú. Ní me gurí ein imní chuirt gan fá. Tá sé cinál dearannach fachanne sin nachhfuil? Ná bí búrtha fwy Eileen. Hello, Paddy. Yes, what did you? Oh, sure, be. We make out of all temple of hatches in a maid. Oh, yeah? Tíh man out tíh ste. Tíh mu ar nói. Cén fá? Well, ná bach. Oh, aber hello, le rita dom. Right. Canas ceiste sin? Ní crackers le gúil. Hadí go mar frid fel go réinste a heag fa dúdúin? Ach ní rinne mi se táda go. Dú chémas go dánig man nós le chéile. Sinna méid. Sin go leor. Siúnta go le sig siamas? Brenáine, níl clú a cop. Ní ránach pop talk. Ó bhaindal a suas a bhí sé sinna méid. Míhal, an bhd a hála hála sé edrin.
Ní heart go me ag duinear bíale. Ach, éon tíon me se leitsa. Sin am rud céanna cheapans me hain. Thes so gom. Just tá ma cín á trína cheala ó réir. Golistór. Be tú áráid, na bíghimlí beirt. Ach líort ceart. So, cén tam muis go na mahamara? Ara, na bacchus leis. Go me héana agus sémas amach, má bhíon na dealt sin fit. Go tí? Wel, ní cheartta te bheith tart na botí sin. Tá sé rú romaid. Ní thar se asú go dtí seo. Tá sam nach chuideach, bhil sé mar snéine ditahhaine gostú, s ní fiú sean sa chuigealid. Na bhí seafuil? Sim go raim an na bháile tá a tarse. Ó, tá go má mar sin. Míhall, tá mi geirí an na bháile am héin. Ó? Well, tá go leorhad íar mentín ó réir, agus tá me just geirí smúitiú arú. OK. Iomhá heiscí. Ní bhástór. Sílam go lehan bh ré. Rwy'n hyn sŵas wyd. Ni'r? Os hanw ma'n y bwrdd ffoes gart, nhw gwyd o'ch cael loed yn gaws y strwych ar y wyd. A ní is sam. Cas oed ni'r ysed? Ní maile mu spéirsin. Tá mi ar y spéirsin. Nach fecinn tú gúil cumún droch heim si déid. Hannes gyn ni'n trefn siwch ffyn spéis. Fecinn tú dod loed o'ch i bonus hyn? O, na mérs tails. Ha, tá dyn cumún stedi meid. Tá stedi meid ac yw'r ach ni'n yw fa. Ie, gyda sa'n stedi meid tynnu hwm oeddwch. Nw mae dyn arw oeddwch. Caws dy chan, nach meid i gwti bwyl ti lyn. Wyd, ni siap bwyl ti led. Mae'r na mers tes mae'r dydw hyn. A mae'ch gol ni fod, mae di sy'n ymlac liw, sio. Ar nach tú chiap, ond tú ein agos dych y sianffrag yn persog i. Persog i behe? Tá me géis leis weather forecast ní slúthe an ceart ag sémas. Sanw ni'r clw ac op sin. Nach cwmwn op sin ach heim si vlog liwe cert. Ní se sin fear. Anyway, mae ari yn am sin ym jawad is boile. Blan onja, sin teiro hys i hittis. Gwmw di mach amorach mae fi'n law mag y lwr. Agus tri hegl ia potar yn tymorach. Anw be mwyd yn anna yna ma ta mae bili. Gwnd o fel, ta dwi'n horot yn ysed. Start chali sy'n nys. Mi sy'n sgipar yn y moch, nach yna marag fi iawn. Agus y slwm sy'n bod, agus ni mwyd i gael y mach ein, all right? Arwyd, cael y mwyd o di dawrw, hen i gysgu hen. Tess ag sy'n efo se siofod yn amsir. Blan onja. Ni'r chodl mis yn iel o reid a tersa. Nach hwyl ysad gwl mewn rolet. Blan, hwyl ysad gyda yns mwyd. Na bach le sio. Gwmwyd i sniach gael agos camwyd i lole chyl. Be lôn a'n agos dînio. Cydira? Mae'n awam eisiau gan y maig i ysgryd yn yw. Barlam yn la hawl am hyn. Bag y mastor. Heb i gyda gaps tu hyn. Gyda mwy gyda hesgi. Dydy un dad hesgina. Wel, tá mé món chóchansin í siochan a ríiste ferri? Tá. Is yn gramag o tas o'ch teacht, eh? Wel, má aga muid fin merteli, sinna si an trío chogad a húnda cho.
Sin an éanna, ha? Ní bhúr sé bhéon reigra an éid sin faoin óachta bhúr? No, ní bhór. Bhil lachmuid leis mar sin nach bhfuil éon óachta an. So, céir dhéana muid? Well, caithead duine acu le féin an teach í leis an duine eile. Well, níos scarí Rita leis an cuid féin. Well, idir sin ná caithfar an teach í agus an teise go a rion teatrú. Well, ní nóg sé sin le Rita ach an irid, ha? Tá agam. Agus tá rud eile tógáil an áireach go maiid. Tá tláán agus se, ní loganne. Níl fós, ha? Ní bheachas agad? Ach, well, bheith sin is écí dúine an áit na bhfuil muid cheannat ar freisáach ísisiil. So bhí cheart le deach a le féin í leis ar freis rééisúnta. Gus bheith chulagan na sástaín sin. Well, Louis Jack fé 5,000. sé sin sais ár. An lebeide, dúis mé sin leis. Brennan. An éibróid túair flein lomsa. Gan áras. Cé tá gceist agad? Choirí me sé brú ar Jack an preis íslú. Má dhéana tosíach Rita bhó. Gur am agad. You wouldn't like to swap jobs, would you? Fóga mé fút sé, Fedri. Right. Jenny mé íirdacht, ha? Má fé. Tarm sin machtain is, se? So, agus gur am agad, ha? Fáilte bhó. Finn de bhís na go bhac. Caran ra ag lefar in ééis seach tróna de híine, agus be se ras narún ag dé mama tu go dín hacht. Nus tá se go maiige bh go halaige bhaingo I híine mar tan fabulous Marla Monroe show a bhíle bhar siúil I híine sa Cyber Café in seo ras narún cartha ar ceall. Céir a hála? Ní féin le rán is. Hello, Tom. Go maiid gur mágad. Má leor, feici me sibh. Slán. Well, tá dear lei sin inis, Robbie. Rinne tú dearmad fóga chuisteach inné, so rinne mé héon cinnaachid. Tásúla go ggóil sásta leis. Tásáid go má nachhfuil. Robbie, caiith a dógra héna dhéanam amach má tú géir a réir a rá. An ruta mis go rán í féidir é rán radio. Tá brúnar an gonáíon tá mar sin, Robbie. Ní míoach a géirí an rud is fiarí an a goite scríbán. Ní higann tú sin. Yeah, sure. Tá go leor a dhéar an síl nach higann tú. Oh, spare me the sermon. Listen, tá my brains a chud túir mí hána féin. Fáilsú treis. Gur an míle maithe a chalíóir. Agus chul me go chun fásáile úair se? Bhfuil sa gúla mé raín le cúna dé. Trífan fihé mar stelle. Ach, sean go me sé deacrat níos sacrú sí a rostnún, hís mé blianta a caiite há. Níle saman is. Tuige me. Well, nach mrán tú bus na carachhaid. Tás ag dí nach dáling tead a hartta seo. Ní dóile méis is buine fear an roií héin. Mu se cholín. Tá chéad fáilte bhhaile. Mu sé go maire túháide. Le te cholín? Dégus mil a héra. Agus má mu seine agur tú tí. Ail ví a dasach a níor me fúna chuir ben ar haine bhaileach tá mé bhád níos áran is buchas leidí. Bhil baide le breanhhar ní cheapchaine go an láitíine sí rébu a hílacht bailile. má ní seo vín den éis sa teanhaid gin tú mes cáde agus compánaí is cear go me caiad ar slógaí ríist. Spé tú leúna dégus tu nach methe. Tá me antáú Tá mai sin go divin. Bhil chun sé glindar a luchrí sa freisin chodíine bhhail a cho siríis bailile. Well bhain sa go neiríon heb 100,000 buchas leidí a héra. Al den na bháthir bhena. Slá leis. Lá má head a chuirdaí. Well, fear pléige a héire. Stasrod ban necha nach chun fáit ar fear chatá sós. Ar a bhena níra me sé chuir cumhéad ar ar a bu. Bhil te hí chrud an fád a go dtíos cádas agus náú a de daíir. Ar stoí nachach sé de lehead sa tá a bhfuil sinna bhena. Ja, well, fear pléige a réanú a héire. Ke be cud a leins tú? Stop.
Níl séasca. Céird. Well, ag cála den ratú mór le. Ach brenna, ní bhara sé thug, tá laisaid. Yeah. Well, bhuit a cén lais bhíag na hamad an sin de cháirde tamsaid. Ní chéine chlum. Bhí siad gur thuirtach ag sconan. Ceappa go leisteach sconam chu tribla dír fad. Níocht túáin. Well, tá sam nach neacha, ach wat sin pecha nach neacha. So, cad a ceappa? Fui chéird. Nó ag sconan. Níl an fúnar an brunnig. Brenna, de ráhéin, rud a bit a gar rach me leit. Tá tá sa ríide fui se nach chuil. Tá nói, ach beirtéisteach le meléirhas ar máil choáile. Tá go mar sin. Ar chuní leháindó, ní me géisteach léon léirhas. Tá go bhá? Agus go dtíon luúthe si do choir te. Níle Sam, sus cum a céan luach a chuir si der mar ní éontóí an bhirtin ar chada go jo. Paddy's Rita? Ah, no, Jack agus Rita. Agus tá tú cinnte na bhfuil bhuaach na pepa a bhéala sa te. Well, má tá, Angela. Níle nólas am sa fuha. Nach bhfuil fógra sa fápéir a go fwy nóachta ar chuma. Honnig be sin all right. Go ma leisgal second, Agnes, tá súra réinú gom caiim áur, cé. Fá fún sí sin. Hello, Agnes. Hello, Haig. Bhfuil ein scélín eile faoi tí Jack Fáric. Níl, Haig. Cén fág bhfuil an eritin sim afse sa scéil? Fisrucht, sna méid? No beidir gúil si bheith smuoinú a récheannacht. Ní bhechas áit fós, Agnes, ní bhechas áit fós, tá... Well, tá meach an preis ceartar mar díra. Agus céirta dhéanamh si fleis? Ó, níle sam fós. Beidir go dhéanamh muid B&B's? No hostel? Nach sifatá amplach. No beidir go ghuiile héin ar de hecha dhéalainn? Bad chance. Iar tó go roi, Agnes. Níar amach go de bhaindáil. Hello, Shiv. Oh, hello, Jack. Bhfuil ein ceaplaí fóg héat a haig? Feice me. Ham más féidir. Well? Iar an níle secretáda. Catú Rita úsáid le fáil amach a tarlú faoin teach. Ní dhéana me sin, trostan si ma, ne ma geirí sin a bheiliú. Iar nach cuma. Ní cumbo. Agus ghlachan na bhidí seo am. Is cuineach lamsa cás faoi le ina cuiú fógus a bápéir agus hartéir níle sam rábhlíon na níos sin tháinig scéirí a bascar friú an ucht an nafik léadú in eile. Rábhlíon? Ní éitach mu fanna rábhlíon. Ah, well, ní thugach sé an ad se. Súnam nach dóce, níl me sin anna hesaháile. Ah, ná, fáin fáid faoi se Rita? Cuinnta sa pédí cuioinegam, the eternal optimist. So, ceach bhfuil bh éidir a héana agus pedí? Na go leor. Tuige. Well, look, Rita, níl sam ceach é seo ráileat. Well, chonig Bernie é. Chonig Bernie é. Ag dal suas é cuairt ar ealaí an de sláid, a be? So tá said faoi. Tás, dar nóí. Ba bheice tédan. Ná bí réon imíorta lena tá cho le hór ceart. Tá dú rálam ghfuil peidir gáil suas ag ealaí agus is cum leat faoi. Snach méidir bhfuil fear nó ró gúine cinn am héon chamá. Gír tíchéinte chéanna. Íon sin cí. Bhfuil níle sam a bhfuil is sin á ríre, ach bhí siad am a bhhaú le ceistena. Siad, cé hiad? Taig agus Angela. Caithí ghfuil fá cinnt leis. An taig céine, tá si ho fisrach leis na cháileach. An cital lí a tón dohar an bota? Iad sici teige. Pionta Guinness le hon. Right. Níl idir siúil sa cyber nach crabbe? Na, gún me go lua, ní ra dinner beán. Ní bhí green graphic ar testal ar nína níos mú? Á, tá brown an fi sin Tom, listen, ich me hu ar ein chuí, reis? Na bach le sin, scum fin eis gyda. Cé fá cuartú an siúr ceall ar ein? Bhí Jackreacht an. Yeah? Caintás Jackreacht da? Well, like my war. Cuir si a stop leis, ní ra neart am sér. Sean scélis medig ar aitum. Bhí mé géirí ar í dul chuig an seo, go bheiceach si é, sum mar dúlta seach. Ní gáach si. Ní hiigem cén fá go fáid beici leis, like, ní lánach pí a crack. Well, feic an muidir na rudí mar sin chuile lá. Nis Robbie. A blonde in a black dress, mar a dúirt an té dúirte. Go agad taig. So,
Tá rálam gúil sé gréit bhí pedí gazéala agus cum lethe. Yeah, bhí sí gáirí faoi. Jeez. Master swingers it. Swingers? Yeah, you know swingers. Swingers? Open marriage? Open marriage? Wife swappers, Bernie. Wife swappers? A dír a réiteach. Seán Bocht. Seán Bocht? Na beidir go Seán Bocht is steir chomá. Lasta? Cé cheappacha. Is sinna le gotálan seo ras narón. Agus os de cheansa sa tupa. Agus an áras an bhámas a nó leis. So céir tá tarlú a tú héin agus Paddy. Huh? Is ceist siimplí é. Ní chuir sé ceist siimplí riamh a héal a cheáin. Bhfuil bunús leis na ráflí fút héin agus Paddy O'Connor. Ba cheart go mecht a róhan cloiste go sa bheith ráflí ras narón. Ach ní ráflí iad. Bíonn sé an seo go rialta. Céadú té sin leat? Look, tá is agam. So céir a bhíon arsúla goibh. Ní bhaineann sé leat a cheáin. Don't give me that. Níl tú go agus amadána dhéanamh dhéimsachs chuir chuile gine ras narún. Oh, you mean díreach mar a ggéine sé domsa chábhlí ó hin? So this is your cheap revenge. Má cheapan tusa é sin. Níl mór an meas a gut sa rumsa. Inis dom céir táisiúil mar sin. Ní chun mo chud ama amú. Caiiste go sin na hála, báidin go tus na haine. Ó na bacla seáine, be an nus ar ball. Ní teach a dára lerin. Ó, sí an sin. Me cínte ó, áine goile. Ge? Rannú. Pas an scúmid gur mach le chéile pí má, agus tain amháin ar a chéile. Gus bhfuil hééis méid tá tálaí le gaiid. Beidir go cheatan tá é cumúid. Look, seo sémas inis. Rám sé sgréadháin nó sort. Nis, tá Jack sásaí a le féin an teach íl ar 50,000 punt. Nach bhfuil Jack. Sin 10,000 punt níos nó le lochatí héin. Chúig mhíle. Well is 10,000 níos luúin nó a thugann le féin san áú. Níl mo leasa san áid a bhain seo, is lumsa sin hána hain. Tá sé sin rééisúnta, Rita. Tá sé do buinte míle den price, ha? Chúig mhíle, Fedi, chúig mhíle, ná bac lena go double talk. Right, túr muid chúig mhíle dhéagaib, agus tá sé sin hain in nimmarcha. Chúig mhíle punt? Thóga ré, Jack. Sin 10,000 bainte an price. Rita. Ce leis bhfuil sa taobhún seo, Fedi? Tá mé íri go mai an teach agin ag dear an lé. Tá an teach ain agus níor cheartún peine hortúd. All right, Rita, tá an price an is harnáis ag 25,000 punt. Agus mar bhfuil tú sásta a sinna íach chur má íochalirt an teach a dhéal chum a chuite hórscon. Right. Let's split the difference. An ceart ag Paddy. Má go leor, Rita. Tlachamuid le 7,000 go le. Na tlachamuid, Jack. Well, fair play, Eve. That's the wing amóing an lóna hocrú agus mar sin. Bhfuil sin ceart go leor liv? Tá sí tá sé fá John hena hain. No bach leis an eisiau, Paddy. Ní leon Jeff ar. Right. Mhfuil, Jack. Tá is cum ag a ceam sin. Well, bíoh sin a bharige mar sin. Má go leor. Nis, craith láil Rita. An tásar a chur an mar go mar deara. Se bhís go gohhain na sa haar dead leis? Tá má mama ó martals na friggin dark ages, for Christ's sakes. Yeah, smór trein na bhna siúga le ra. Sin go dean nó a bhí álar bute ras na rúna iad a handisteas na 90s. Yeah, it's the 90s beag nach hart. Áine. Bhí me cumnú. Beidir go cheatan tasú cumnú ar a síl táach rún. Le chéile tá said. Áine. Sáim mí go ddíú tú? Well, bhí me rá. Hallo, sé sé a dása rístúil? Bí té ná sem mú hí an aige? Ba bhí áir hat istear bheith fin le tá rám se go le bean núna. Ó, na híhín na síla an nesciri? Tá sé farí na fiirte. Nag mar in ggéarna lí sib sé bhí an bellbach ag dadí sa gonne gcónigs na spáir an lang bell. Ó, san tar díhád níos á nó an gáilstói, sna fágúil se be fád bhs an teúir tebannaí. Iá, Tarrodí gom le déanú fiú man bhfuil go sib. Hei, san go fáil agus na hálaí barid coffee. Bór am leis núna? Slá na híle. Tá go leor cumnúid an tamsa seo aine. Ó, ónna hána agus... Míhall, hí seánéis le bhí canfa duda?
Tá mé cheap bhúil an am an tosú cuimnú. Hey, cén tána míon páiste go gaiileh? Ní sam, dóchlog tá mé cheappa. Caiimid seothiriste hainniu, Chef mar hart a seapú. Áine. Cup an cafe le a han Robbie. Oh, I want the kids to go to your as na mugna show like Owen Tom agus Jack has to come on. Robin, you'd rather be agam sa gun your Tom agus Jack. No, in the Ella. Customer law. Business decision if you on, shouldn't mage. Brandy Hart, Mum. Money enemy running alone, even in business, okay. Coffee. Bernie, and you might should show you. Yeah, go, just cash us must. Áine. Chun le trí sin go bhfuil neidir sin deafar lob. Well, the kinda go to Sao Paulo. Thinking I'd go to Ken Chiaro and age. An táir. Ráid tú scríomh go sin. Well, there's a little Wilgas out of me, you know. It's the Maggetti, you know, fast, eh? Níl gága tá a dhéanana nach chuid fáid do iad. Clark me she vows for life if he held. Is a forest and seal sin agal mi é. Ach, tá siad fáid do iad. Nach tú go sin seine nach lumsa ros na rún. Tan is smó geist hon an tor da agal, nan habit a winte you go shúla ma hadaris. So, bhfuil tú rá is scúil tú go le réis acu. Hís go le hort tá tárlaí. Nasum go déta me go léanú. O tá brúnar me bhíhail. Tess na bh se seo forest a ceachtar agin. Dívid a geir introduce is a cyber. Ní me lo le an seofaí. Well, inis dú nácht fa dúda. Tá me sé geir in tanúna háin an héin. Okay. Chef am an nácht tú. Wat choirt cear chlár bhíhe? Tá, yeah. Ní fad is nu go me tú léhrádí dóil. Gar mágad. Ba mis á an nóchtá a léh, agus cabhar a a imar agus Jason a chuid a bailile. Pigim. Sé ní sé seo go bhéisgus a ceapan tú. Tá sa gom a ferry. Ceir deile a bhí tú sú leis, it was bound to happen sooner or later. Ach bín hála se le go fada an seo. Mi tusig súgur an áit seo difriúil. Brana, Connemara, Carrowhaig, Camden Town, by Daniel nach Glacan Linge Goni. Yeah, well, agus an atá naib, ní aganne. As céimhá hóine sin mas muide tá híos leis. Ní hóga se a couple rud beag marshal leis a bobbla úmpún ar gunne. Camach mu an orsin. Kam is deile leis mar rinne muis le chuilehacha hennig an ar drogadí seo. Ce chuá se? Le chéile, Jack. Cena dhé sin? Míl bó. A bhína dhéh forest lom sa míon. Ní tús más. Ceir go tún faris tuiscin ar an dain. Ar seo. Cygyn dachor, cen o wain. Ni war o eisiau me. Agus ma wari an hen. Le gael maj leg bas a aile roedd y cinch. Fyrwyd, hynny. I'n ceart ar ffadad, dyrech hwn eisiau geipar sy'n. Y gepan to? Ni le'n dawd fwy. Morgan tu, costod o'r sgwntri am sy'n, ni beth ydy fad ag lac o siarad fer y noed. An mar sinne? Ag o leor hart yn tjad ar e'r nid yn gret, ach ni tag y ddysg hag o blawst ymach. Beth sydd bwy chyd, sa? A cygyn diffreg dy ienin sy'n ar i'r y teg. Nw'r ac wylogin ar y sil sio, ag siambeg iar. So, tá fála paddy fe húslet ach níl tú ná na inseachtam. Agus galúnt a cheán. Le catú man nína bheitthe go tasam. All right. Credim mú. Ach níl mór an rá agam an mil. Gramágat. Ach bhí á mána nach ga fála héad fum sa go broch. Rud a gynt wet yw No, níl, tá me tá. An ní chréidim gur fictún scan an se. Bhí sé aontoch. Bhí sin na chéas, níor plát a bán. Bhí. All right, inis go an plát mar sin. Díaltas. Sin téma, sitas a blát na an scéal. Inis a scéal han. Right. Share the harla, bhí mo chuna neamh cinntoch. As ceap cholann sé díal na government secrets.
A bhrí sin bhí chulann gar bhharú agus. Agus thug se sin leis go bhá dal thir de pléisgur dí sa mar daoine fe gáireach le ní cheappané. Má cheap me gur séintach. Chumú airgid bhí. Brena cid bheith said, pinta be? Jom sin count brain ticktas ar scunam. No, líon brena tú cear calóir, Tá job amsa, jef tú ríisme. Taig dúirta pinta Guinness agus budal Coopers go mar heile. Calculóra bharni. Tá coupler a pipeline an said. Díine chunig mu scunam Freddie Victor. Yeah, tá sam. Tá mé géirí leir leat, Robbie. Níl tádal rágam leat. Ach tá sé seo táhachtach. Yeah, right, bín sé gcónaí. Well, cup an cafe mar sin? Tá put an sin. Help yourself. It's your coffee, isn't it? Bhí chuirt a roiid mar is máil. Tí gur bhíle má móí. Bhiteach. A líam siad bhá móí? Is cum along. Well, láir tú le dhéad a bhí seo diimiise. Chríal me. Chníisteach se along. Cagóid se seo goilm tar hain go má. Is cem fannach dagan se bhile. Tá sege go sé testal ó am. Bíad go tuch se fós. Yeah. A líam, tá sam nach chuil sé éascan. Be choirt celóir, fan go bheice tú. Híháine. No a deir le mé cé? Ach, bhí me cheapanach nach an áilte rúm. Á bhí hen. Tá fáilte rót sa dála, gote. Tú cínte? Síon sin go máide má tá géirí ach tám si do bhhaile. Fáin, Robbie, please. Cai me leir leat. Níl tádal rágin le chéile. Ní higann tú, tá imní ar an Is an tám si géimeach de chuir glasar an doras. Robbie. Hello, Boyle. Og saval amach de sin feidir. Gur tá sína sa máile. Bechan ar tú gar me ceall. Ní rúh me sin feidir. Cem fan nach chuáin scéal ar út. Bhain ar thuchna méocht bhile go dtín secin dear nach bhile. Chu me stein bois ní ran am lein teanghil íonna leat. Ó, stoi go tú taseach. Tá má máí. London London me mar chin seman. Flight díle chuil go héirin agus tá láú caiite mu anna bhheach go dtí ros narún. Cé fá danig tú bhile? Tá go má cean farranig me bhile bhile. Chola me gur gún tú an B&B. Cé dú le te? S cum ce dúirte bhile. A cean fá gún tú a. Well, níor bhíún teir vin se blod tam se bhléna feidir digin tú. Dús a téasúir? Teach an tára? Tá tátar an súir. O ja me brin ní skiochtti feidir. No, tá sé se ce. Distur bhá sin na feidir vín sam léníir. Tá sé distil ceach go leor bhile. Tá sé ceach go leor bhile. Coilinn seo. Tá mi sin nach letanis. Be chalbad ceartan is bhile. Be mi sé Somália nach le. Stop a queen is bhile. Alright? Stop a queen is bhile. Bad Somália nach le. Cuoinech le a chéad lá tháinig tú cuairteam. Agus rinn tú lánam chumá. Scermi lom. Tialta sa jodu sin. Rud a fuair tú? I suppose. Tá go leor tarlaí ó chun nach bhláine. Tá leoga. Michal, dí bhí a geirionn si dúna slúí am lúin? Oh, well, I'm the lobster. Well, vi me gera... Well, vi me gera en kjest våre gedurst. Bose tú me anja. Ó, vi heil. Ben yes, be? Ken fá? Nach fecinn tú hún me an rálet. Tess og hún góð an rálam.
Agus dhéanam sin níos measa. Ní héigim, dun an tracéirt níos measa.